Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün biz Özgörüş ayılında жүрөбүz. Токтогул районунун Özgörüş ayылындабыз. Мынакей bugün sizlerge Токтогул районунун Özgörüş ayылынын мал базарын тартканга аракет кылабыз. Кайсы мал канча сомдон экен сиздер менен биргеликте чогуу билебиз азыр. Мынакей достор, Özgörüş ayылынын мал базары. Kança? Kançadır? 40'tan 80 milyon. Bunu? Pazar. Ben koydum. Ha ben koydum ha. Kaça verdin mi? 80 diyeceğim ha. Kaçadan öldün mü? 100 diyeceğim. Soğanlandayız oğlum. Kança tapam. 55 kaç? Kaç ya? 40'tan 80. Gel oldu. Gel sıra koyma. Sıra yani. 85 mi? Hadi oğlum. Bunda yok kaydet. Assalamu alaikum. Жакшыдан малыңыз батыраак өтөт. Канча атасыз бойду? YouTube'da evet tartışıyorsun. Aa, 14 fevral. Özgörüş mal pazarı dep tema açıp aldı. жок. Эмнеге 14 февралга ачыкман? YouTube'da var o. Fevral. Özgörüş mal. Hazır gelin. Böyle dört gör. Türkçenin ilgisi var. Disko. Çok amca. May getir böyle anlamadım. Төрт жарым. Төрт көк берип берет. Улак экен. Сemiz улак экен могу. 5ке берип. Төрт жарым берип берет. Olav? Olav? Gelden bitme tak. Ya anne bu bak. Ayağını önce o bak. Ustam hemen. Bak, lakin değil. Yo Allah. Şey roşan. Ustamdan hemen. Mынакей достор, Özgörüş айылынын мал базары. Ечкилер, улак, койлор турат мына жерде. Кичинекей улактар 5000ден, 4000ден кетип атат. Койлор 15000, 13000 ар кандай болот койлор. Semizligine жараша. Уйлар 50 миңден, 60 миңден болот, торпоктор. Уй эмес торпоктор. Эң эле төмөн торпоктор, кичиректер 40 миңден. Bakalım burası kaç kadar?
Torpaq 47 torpaq. Görürsüz 47 ming so'mlik torpaq. Mo ekoni 80 ming da. 80 ming ekon berem da. Emnoga kimke sanjaraga qo'yib berajaqmi yo'la. Okey dostlar, atlar o. Bunday atlar satlatma kerak. Basım bilib etken qancha ekan? Kartlar qimmat bo'lsa kerak. Sevişkan oğlan, sevişkan.